الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الكرام عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل ثم أعلم رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار بلاء ونكد وفتنة وعناء ولم يجعلها دار استقرار وسعادة دائمة وجعل الآخرة دار القرار ودار النعيم ودار السعادة الأبدية لمن تفضل الله عليه بدخول الجنان. نحن في هذه الخطبة إن شاء الله سنقف مع آية من آي الكتاب الكريم وهي قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ذكر الطبراني في المعجم الصغير لأسباب نزول هذه الآية الكريمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن مالي ومن ولدي، فإذا ذكرتك في بيتي
لا أصبر حتى آتي إليك وأنظر إليك، ولكن تذكرت موتك وموتي، إذا مت ارتقيت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة كنت دون ذلك فلا أراك، ماذا أفعل؟ ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرح الرجل. هذا الحديث تكلم فيه جمع من جهابذة العلماء، منهم من حسنه ومنهم من ذكر أنه مرسل منقطع، ولكن أكثرهم على تحسينه. يقول ابن كثير في تفسيره: وهو حديث حسن. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فنعم أولئك أن يكون رفيقا للإنسان، وأن يكون معهم في أعلى الجنان. إن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مولد تو سنيد حمد يتبه moƴƴiɗo men waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en ka moftaniraɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, moƴƴori e meɗen nemaji lintugol andata ittiri majji. hiɗen seedanomo haqqe makko wonɗo e hoore men on, ko kanko woni taguɗo en kanko tun, ko kanko tun kadi handi e dewal ngal. hiɗen seedano nelaɗo meɗen muhammad ibne abdillah ibne abdulmutalib ko o jiyaɗo allah, ko o nulaɗo allah, ko o suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fof. wona kanko woni allah dey, kono ɓiɓɓe adama ɓen fof ko kanko ɓuri teddude ka allah, kanko ɓuri hittude ka allah. hiɗen seedo o yettinno ngal nelal ngal, o nula, o laaɓani mofte ɗe reedu, o ɓangini, o laɓɓini, o feññini kala ko nafata mofte ɗen kon ka adna e ka lahara, o ɓangini, o tindiniɓe, o rerɗiniɓe. kala ko lorrata kadi mofte ɗen o rentini, o haɗi, o haƴidike. yo allah juuɗe makko, juula e sahaba ɓen fof, juula e dendanangal jokkuɓe diina ka ɓe jokkuno kan. yo allah jokki en kan diina, yo tabintingen e makka, o ƴetten kadi e nder makka. allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo on yen hulu allahu subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗenmo, yen ɗofto nelaɗo makko, on iwtiren ɓaawo makko. haray en malama, ko ɗum ɗo woni malal neɗɗo on ka aduna e ka lahara. haray hande en wonde e o aya ɗo mo allah subhanahu wa ta'ala wi'i: waman yuti illaha warrasula, kala wo ɗoftiɗo allahu on, ɗofti nelaɗo makko on, fa ulaika ɓen waɓɓe ɗum ma alladina hiɓe wondi e ɓeya, ɓe wondo e ɓeya, alladina an'ama allahu alayhim, ɓe allah nemin, ɓe allah moƴƴi e muɗum, ɓe allah suɓiri ɓural, waɗani teddungal hertingal, min annabiyina immorde annabaɓe, wassiddiqina e gonguɓe, washuhada e yamɓe shahid, wasalihina e moƴƴuɓe julɓe ɓen, wa hasuna ulaika rafiqan, ɓeɗo moƴƴi wondiɓɓe, moƴƴi hordugol e ɓeɗo, tekudugol e ɓeɗo, tawde ko ɓeɗo woni kawtal on tigi. ɗum ɗon no moƴƴi, no laba. oɗo aya imamu tabarani no janti ko fi honɗum oɗo cippani sabu cippagol makko ngol. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم عند العلماء. gorko go ari no nene men Aisha fillori noon, gorko ari tawi nelaɗo sallllahu alih wa sallam, o wi nelaɗo hiɗa welammi, wallahi miɗo yiɗuma ɓuri komi yiɗi hoore an kon, miɗo yiɗuma ɓuri komi yiɗi ɓeyngure an nden kon, sonnajo an on, miɗo yiɗuma ɓuri komi yiɗi ɓiɓɓe an ɓen, miɗo yiɗuma ɓuri komi yiɗi jawdi an ndin kon.
ko ɗum waɗi so tawi miɗo ka suudu am mi miijitike fiima mi wawata muñade be mi doga mi ara ha mi daarima ɓernde nde ɓurta on tuma toon mi yiltito. o wi kono mi miijiti ene ñande goo a maayay min kadi mi maaya. si a maayi an a wondoyay e annaba ɓen dow ka VIP min si woni Allah moƴƴi ka mi naati aljanna haray ko ley ga minen kata ko ley jimɓe fayda no gata minen koka annexe ji min wonoyta haray mi yiyatama honno mi watta. Nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jabaki mo hay hunde waɗi o anda o jabata ko ni tun o hottata ko wowla ɗum ɗo ko hunde wirnide wona ko wowlirte haqqille tun calculte waɗe calcule ji on tumati Allah immini Jibril yo cippin o aya ɗo wonde ɓen ɗoftiɓe Allah ɗofti nelaɗo Allah ɓe wondoya e annaba ɓen ɓe wondoya e gonguɓɓen sabu ɓe gongi kamɓe hoore maɓɓe ka konguɗe ka kuuɗe ɓe wondoya e yamɓe shahidi ɓen ɓe wondoya e yimɓe moƴƴuɓen fof kamɓe hoddoyta kadi ka aljanna. o welti oɗo hadis no wirɗen no yeddodira simo sellima o sella buyi e karama koɓɓen no wi hadis o himo moƴƴi imo gase dallinorede himo mari hadis haji goɗɗi goo seeɗitantoɗimo e wonde ka haala ɗo ko nelaɗo maakika ko goonga ha ko honɗum woni ko fameten e o aya ɗo o waddi man usuliyankoɓen no wi'i man komin alfadil umum ko konngudi yewtayɗi mooɓayɗi fii fof kala wo wa man yuti illaha kala wo ɗoftiɗo Allah o war rasula ɗofti nelaɗo Allah o fa ulaika haray ɓen ɗon ma alladina anama Allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina ila akhir. kala wi'aka ɗo ko arabujo ma ko ɓalejo ma ko portojo ma ko attinoɓe ma ko sakkitiɓe ko kala ko règle ɗoftiɗo Allah ɗofti nulaɗo Allah. Ibnu Kathir ka tafsiru makko o wi ɗoftagol Allah ngol ɗofto nelaɗo Allah ko waɗugol ko ɓe yamiri kon acca ko ɓe haɗi kon duumo e ɗum ɗon tabita e ɗum ɗon wonda e yimɓe moƴƴuɓe ɓen o wi mo waɗi ɗum ɗum Allah ko honno yoɓatamo ko hoɗinoygol mo ka galle teddungal makko galle ɓural galle nema wonɗen ka aljanna wondude e ɓe lintaɓe ɗo ɗi catégorie ji ɗo catégorie ɓurɗo mawnude on premier qualité on ko annabaɓe ɓen ko heedi ɗon siddiqina en ari ɗon shuhada ari salihin ɗum noon Allah yoɓata on tigi. idan haray ƴetten haqqeji Allah ɗin e hoore meɗen e haqqeji nelaɗo sallllahu alih wa sallam wondi e hoore men haqqeji Allah ɗi wondi e hoore men enen ɓiɓɓe ɓen nelaɗo sallah sallam makanen ɗum Mu'adh ibn Jabal tawi himo supportimo e hoore mbabba mo waɗɗi mbabba ƴetti Mu'adh waɗi mo ɓaawo ɗon o inni Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala allahi qala Mu'adh radiyallahu anhu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adh ene hiɗa andi haqqe Allah fawiɗo jiyaɓe ɓen on mana ko jiyaɓe ɓen hani waɗande Allah tawa ko farilla ɓe waɗa hiɗa andi ko Allah farli e hoore mum kadi wonde waɗane jiyaɓe makko ɓen. Mu'adh inni ene mi anda ko Allah ene laaɗo on andi ɗo ko dambugal gandal qirritagol ko anda kon wonde anda jonnitana anduɗo on gandal ngal o wi ko Allah en laaɗo andi ɗum ɗon de no gasa Mu'adh no andi koy kono jaa e neeɓiji taalibajo wonde si karama ko makko landike mo hay ko andi o faamina wanda na karama ko en ɗon on faltaylan wari ɓe jaabotoɗon no ɓe ɓeydana on tigi kadi nelaɗo makanimo
haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala allahi an la yudkhila an-nara man lam yushriku bihi shay'a. O wi haqqe Allah wondo e hoore jiyaɓe ɓen on ko yoɓe rewmo kanko tum hara ɓe kafi daalimo e hay hunde. wonɗo ko droit Allah wonɗo e hoore tagore nden. ko ɗum waɗi ala e bakkatu tikkinayɗo Allah mo Allah toŋi mo Allah añi hewti shirkal ngol mo. ɗum no landi julɗo wo julɗo yo eto o anda ko honɗum woni shirku, tawde ko bakkatu ɓurɗo mawnude ko Allah yeddira kon. mo o kambiri wonde mo maydi e muɗum tuubali o yafatako mo naday mo yiite. waman yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa mawahu nnar wa ma lizalimina min ansar. inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah yafatako si o shirkidama e goɗɗum on tigi maayi tuubali mayde e on shirku ɗon, Allah yafatako o naata yiite. yo neɗɗo andu ɗum ko on woni shirku no woodi ka konguɗi, no woodi ka kuuɗe, no woodi shirku njano, no woodi shirku tosoko, shirku suuɗiɗo e feeñuɗo. yo neɗɗo heto anda ɗum nani ko haqqe Allah on non. haqqe jiyaɓe ɓen mo Allah waɗi e hoore mum o foti ɓe, kanko o lundata ko fodore nden ko wonde kala mayɗo tawi shirkanali Allah few, ma si o wanno shirku o tuubu no o niisi o laɓɓini pos, Allah yaafimo on ɗon shirku ko wonde o naadoytamo yiite. saban o watta golleji goɗɗi goo, sina ɗum hatta o naatoya yiite kono o luttoyta. idan haqqe Allah on ko ɗum ɗo ko yer rewmo kanko tum. ta en shirkanmo dey no jeeya e shirku ngol noon waɗigol hunde yiingo fiyo yimɓe ɓen yo jarnu, yoɓe mantu, yoɓe komantu, yoɓe coobu, yoɓe intérêt ji goɗɗi goo yo heɓo. on noon shirku ɓuri fandude. no jeeya e shirkuji fanduri ɗin toragol Allah kono ɓahora goɗɗum ma goɗɗo yaha e gaburu yaakitoraɗo. enna joni ene yomi arɗon mi toro Allah, sabuna no gasisi ko gaka mi woni ɗo mi tori Allah, Allah jaɓata. kono simi yehi ha mi hewtoyi ka bela e maɓɓe ɗon mi tori keɗon Allah, ha mi tangini tun Allah on ɗo hersa e ɓen ɗon ronkugol lan okkorgol, kono o yahara ko Allah o tori. kono mo tangini on ɗon yani ka o woni ɗon ɗon na sama kala on ko shirku tosoko. idan rentoɗen shirku joniten Allah haqqe makko on. kono hande ko honno falɗen ɗo tigi tigi yewtude ko haqqe nelaɗo men on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. haqqe o nelaɗo waɗi yimɓe go yalti ɓe inni menen ko alqur'ana on tum. goɗɗo noddilan hanki o wi kanko e goɗɗo ɓe waɗi débat, kono no nandanin misi ko jilɓayen ko e makko kanko tigi woni. sabu no wonno e nunirde noon wani o weltora ko mi woni e jabade kon. si tawi no hara ko position mo o wi on kanko mo woni e waɗde débat on, oɗa wi kañum e onanimi ɗo jaabo, o nani e darso am miɗo wi o yani fi rajmegol ngol, yani mo waɗi zina, tabiti wonde o waɗi zina, wonde koyo buge kaaje o fiɗe kaaje ha o maaya. o kanko noon ɗum alaka Coran, alaka alqur'an. o wi ɓe waɗi débat ɓe sonki, o wi joni no daylan o landomi. awa minni ko gonga mi waɗi nde yewtere, kono si yo yilti to moƴƴi e no mi yewtiri noon. rajima gongol noka alqur'ana ñawore nden kono bindol ngol itta. yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitabi. Allah koko faala o watta, goɗɗo imposata e makko ko ɗum ɗo watta.
alqur'ana no wodi goɗɗum ko cippino no jangede no hutorede Allah montini ɗum ɗo acce ɗon o monti ka bindol o monti ñawore nden no wodi goɗɗum o montu ñawore nden wen ɗum ɗo mi muñani kon kono jange heɓon baraji aya on bindol ngol e oɗo aya kanko ɗo o montu bindol ngol o acci ñawore nden min nelaɗo sallah sallama waɗi rajmu ma'is o waɗi rajmu sonnaji ɗum e jeyaɗo banu gamidiya ko ɗum waɗi umar ɓaw lontike o inni hey o wi rajama rasulullah sallam fa rajamna nelaɗo waɗi rajmu fewndu ko o wuuri wonande wannoɓe zina qirriti menen kadi min waɗi aboubacry waɗi min kadi min waɗi miɗo huuli wota zamanu juuto e yimɓe ɓen ɓeyna menen min yaalɗum ka deftere Allah dey o wino ka deftere Allah no jangeteno alcheikhu walcheikhatu ida zanaya farjumuhu albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim minen no gasa kono tani woni nunnirde noon tigi on wona nunnugol convainquiɗo ɓen so tawi a jaɓi alqur'an a jaɓali nelaɗo sunna nelaɗo on ɓe mana sa jaɓali sunna nelaɗo a jaɓali nelaɗo haray sinda accidu dina kam fes ɗaɓɓa goɗɗum go ko jokka ko waɗi ɗum noon a jaɓantake few hi hayta jaɓaneɗa a juulata a hoorata a hajjata a ittata zakka a salligatako ɓay ɗum ɗo alqur'an no wi waɗe kono wowlaari ko honno waɗirte a wawata wadde alqur'an no wi agimu sarata ñinne julde nden honno ñinnirta a anda ɗum ɗo ko nelaɗo Allah jonni détail ji ɗin wi joni yahe nelaɗo jangina noon ko honno juulirton min mi wiyamiron yo juulu kono miɗo halfinon ingénieur jo miɗo jonnimo matériel ji ɗi miɗo jonnimo plan on yahe o holla on ko honno gollirton mi waɗimo ɗen mise kono no wanimo wasi tawi mo jeeya e nde fedde ɗa alqur'aniyuna wi menen ko alqur'an on tum men ala haaju e sunna ɓise sunna no ɓeyna ɗum ɗo no selli ɗum ɗo sella joni ɗon min tertike fof ga haqqe nelaɗo on e hoore men ene mofte ɗen taw ko nelaɗo yirden alqur'ana ko nelaɗo ma kane ɗum ɗo ko alqur'ana ni si en hoolaki nelaɗo ara alqur'ana ko tawi hoolo ɓay jibril cippinal ɗum e men ene ko e nelaɗo cippin laɗo jangini sahaba ɓe jangini tabiina ɓen no jangini heeɗuɓe ɗon ha hewti e meɗen ga haqqe nelaɗo on wonɗo e hoore men on taho al imanu bihi bi annahu rasulullahi muhammadun rasulullah Allah wi muhammadu o ko nulaɗo Allah wama muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul nelaɗo wona lisi wona o nulaɗo den ko o nulaɗo pellet nulaɓe gonon attike mum wama kuntu biɗan min rusul wona kanko sinki nulebol be on tigi hoolo ɗum o gomdina o febbita o fiɓa si ɗum feƴƴi gonginamo ɗum ko haqqe makko gomɗingol mo e gongingol mo gomɗingol mo wonde ko Allah nuli mo jaɓa ɗum pellet gonginamo noon bimana ko o wowli kon fopp ko gonga wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko makata kon fopp ko gonga o makirta goɗɗum fi yo goɗɗo welto ma kanko ɓay ɗum ɗo no welamo mo jogi intérêt e muɗum yo wowlu haysina gonga enen hiɗen heewi wadde ɗum lamɓe lamaɓe marɓe ɓe mara janguɓe ɓe janga wowla e goɗɗum gota ko fi intérêt muɗum woni nder to hara no andi ko woni wolde ko na gonga koy ko hawni ko hara no andi kadi yimɓe ɓen no andi na gonga kono awa ɓayno ɗon saabu poston on tigui wowla kono nelaɗo kañum na non wayi ko ɗum waɗi Aisha o maaki nelaɗo yottanaki hoore mum fiya waɗimo ko metti hakkitande makko ala o seytinta ko ɗum si goɗɗo ari nangimo dande ɓoyni dande ha o wi jonnan jawdi Allah ndin wona jawdi nene ma wona jawdi bamma yeeso sahaba ɓen fof neɗɗo tedduɗo nangue chef de l'état nangue yeeso yimɓe ɓen fof ɓoyle dande poñeɗo jogue inna jonnan jawdi Allah ndin wona jawdi nene ma wona jawdi bamma kono o moosi
o wi kono arsil ni joni accu kam heɓano mi foofira seeɗa o akkitin ɗoyni kaari halfinaɗo ñaameteji ɗi yahu waɗanamo charge ngeloba ko ngeloba rondoto tamaro e ko ngeloba rondoto gawri monaki tali mone naɓe mo sirete non oɗo ko kudeta faala o ko ɗum ɗo faala walla yawre yeeso jama on yani ma Aisha o maaki ko si tawi tum sharia Allah o memama haqqe Allah o memama o wi ɗum ɗo o wayloto kisan o change couleur min ande ka yeeso makko nde o weltaki ɗum waɗi oɗo o ma yantoɗil hawa o wowlata haala ni tun idan be o gongine sa wonay julɗo be wi'a nelaɗo ko maaki kon ko gonga sa wi an min de ɗum ɗo min sikkiti no hadis on no seddino ko sahih Bukhari kono vraiment min ɗo min haqqilan ƴetta ɗum feere ma boni sinda si a jibinanoka fes ha yimɓe go non ɗum ɗo lurtode science o min vraiment miɗo hooli science on tawi a hoolaki ko nelaɗo maaki kon kam yani ya hooli science o ɓuri ko nelaɗo maaki kon heewago e lutondirde idan ɗum ɗo ko haqqe makko kanko e hoore meɗen wonde ko o maaki wo wi'en yii pellet meɗen anndi ɗo ko goonga woni koko feƴƴuno en tawaka o fillani en woni koko aroyta yeeso hewtaali woni koko fewndi fewndo ɗo ɗon ɗo woni gomɗingol ngol ɗum ko haqqe makko no jeeyi haqqeji makko ni wonde e hoore meɗen ko ye yiɗumo wona oɗo gorko ardini ni nelaɗo hiɗa welanmi hiɗa welanmi ɓuri hay hoore am taw si yiɗen yiiɗi nelaɗo ɓuri ko yiɗɗen hoore men kon sen landama jona hi kono ma hen ka golle haa ko nelaɗo faala kon e ko ɓeygu ma faala kon luutondira sonnajo inna si on waɗaɗi ɗum ɗo hare min mi yahi en waynodiri on yiita ko lanɗo aduna taw noon ko wi ɗon ko nelaɗo maki ɗum wattaki ndaara noon ko hombo ɗoftete hombo ɗofta ɗo ko woni yiɗa ɗon allahu akbar nelaɗo men sallah sallam ñande ko aboubacry omar landi omar waɗimo test ene omar min e hoore ma ko hombo ɓuranma omar wi he nelaɗo an e tagore nden fof si tagore nden fof woniri sengo an a woniri sengo ko an ɓuranimo fuu kono noon an e min aray ko min nani aɗa maki e omar a wakkilike kono hattal an a hewtali omar a hewtali ka ɗaɓɓa ɗon heɓali point ji feƴƴinayi ɗima ɗi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika ha tawa miɗo ɓuranma hay hoorema onni wallahi innaka la habbu ilayya min nafsi wallahi mi hari mi anda wallahi ɗa yiɗi miɗo yiɗuma ɓuri ko mi yiɗi hoore an ko an maki al ana ya omar awa ko joni noon joni a feƴƴi point ji ɗin timmi a woni adumi aɗa maki la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajmain goɗɗo mo wonata julɗo haqqan ha tawa miɗo wela mo ɓuri hoore makko ɓuri yumma makko e ben makko ɓuri ɓiɓɓe makko ɓen ɓuri yimɓe ɓen fof hara ɗa yiɗinno nelaɗo ni hara ko goonga tigi 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 harano changement no waɗi no wawɗen ɗo ni e alhaaliji mikko makkiji harayno nani wawɗen ko ɓay nelaɗo no haɗi ɗin ɗon fof sa yiɗi goɗɗo a yiɗay ko yiɗi kon yiɗa ɓe o yiɗi ɓen tatalammas wa tataharra mawatina hubbihi sa yiɗi goɗɗo ara ya ɗaɓɓita ko honto giggol makko ngol woni ko honɗum watta ha o ɓeyda yiɗurgol ma naare alladina tazallafun ɓeno yilta paɗe ɓatto woni ko marɓe ɓen ɓe ɓattoto woni ko lamɓe ɓen woni ko ɗum mbatoɓe ɓen kala ko ɓe miijiti ɓe tañƴini ɗum ɗo si ɓe waɗima si ɓe wowli moɓe woni e ɓattade on weltoto moɓe ne mbattude on weltoto ko nin ɓe ɗaɓɓata qissaji wonde fenade fuy ya ha wonde ɓe hoyɗino haray mi hoyɗani on ɗo do excellence miɗo hoyɗani on ɗo goɗɗum haray somi waɗi ɗum miɗo tañƴini haray probléme ala idan
nelaɗo meɗen sallah sallam ko yiɗumo yiɗugol mo ngol ko ɓe ɗoftoɗamo iwtira ɓaawo makko ñentinamo ñembamo jeyaka yiɗugol nelaɗo andugol nelaɗo ko ni rewirno Allah e o masala ɗo kañum inna nono min ɓay na ɗum mi fini mi tawi joni ara mi jokkay ko mawɓe am ɓen waɗayno ko ma ko menen komin finno min tawi kon sa wi ɗon yiɗi nelaɗo tigi tigi haray alhaali on holli wonde na gonga ma e jaka ko e parti ji goo yiɗuɗamo e parti ji goo a yiɗamo ko parti ji goo ɗoftiɗamo parti ji goo ɗoftakimo ma nelaɗo haɗa inna ɗum ɗo tawat ɗum ɗo dey anda tetere nelaɗo no haɗi ɗum enna a tigi tigi gon ɗo haray ɓay fewndike ni haray joni en wawi kafinde awa ha ɗo feƴƴa ay ɓe anden no aladu baali falorte sifa ɗin argument ji fo argument ji on tigi waɗa ɗum ɗon fi lundagol nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wiya hi kono noon ustad en ko mako moɗon ara minen tigi min jangi on hadis ɗon eyi meɗen andi ay mawɓe amen min nanino mawɓe amen soriraɓe men ko noon ɓe gerdeno kono on yii fewdo ɗo ɓura ɗin wela fi adda ɗon argument ngoy ha salo wadde kon laaɗo maki ko ma salo accugol laaɗo haaɗi ko giggol ngol timmali idan to jeeya haqqeji makko ɗin wonde hoore meɗen taɓan ka yiɗugol ɗo sa yiɗi nelaaɗo no nelaaɗo hani yiɗirde noon haray welto abshir bi annaka satakunu ma'ahum fil janna sa yiɗi nelaaɗo tigi tawi ko na yiɗugol giggol ñama kala yiɗa manta fino heɓira gongel waccugol si mawludu ari ƴetta kiikiɗe kecco wona e wowlugol ɓure makko e manta wulla ɗumantinno ɗon ha weeta ha hande min walumantugol ɓurnaɗo on ƴetta bimbi yedda ɓurnaɗo on ha kikiɗe wota wonu an e nder hitande nden fof ko jemma goto wurnitata fi yiɗugol nelaɗo nelaɗo foti ara no wuuri ka wonki maɗa no wuuri ka haqqille ma no wuuri ka giggol ma fewndo o fewndo daari Anas no fillitano en ñande goo sahabajo wi o wi nelaɗo ko wonde dargal ngal daroto nelaɗo fanki wonde sa anda ko jaaboɗa a fankay tun hilnoɗa goɗɗum goo famina nanali wuri ha ɓeyda mijitade wono e han heɓi seeɗa kadi o eyi nenelaɗo matata gomum sa'atu honde dargal ngal daroto laɗon maki kañum kadi mada adatta laha ko ɗum préparanɗa ngal dargal si ngal ari talando honde hoɓɓe garata amaranaɓe a yiwde o wi ma adattu laha kathira amalin riwaya go mi maranaɗi dargal ngal golle moƴƴe ɗuɗuɗe nokku goo wi kathratu salati wa sawmi o wi mi maranaɗi dargal ngal ɗuɗugol julde ma ɗuɗugol korka walakinni uhibbu llaha wa rasulahu kono min miɗo yiɗi Allah miɗo yiɗi nelaɗo Allah mi kala mi ala e wadde dewe ɗuɗuɗe ka naafe kono do miɗo yiɗi Allah e nelaɗo Allah laaɗo maki almar'u ma'a man ahabba neɗɗo ko wondoyta ñande dargal ko ɓe o yiɗunoɓe la ilaha illallah laare Anas ibnu Malik filliɗo o hadis jaaɓe filliɓe hadis on no fillora laawi mus ɓe inni hada al hadis kadi balaga hadda tawatur wano ibnu hajar wiiri noon oɗo hadis hewti haddu tawatur Anas wi ma farihina mundu an dakhalna fi l'islam ka farahina dhalika al yawm ɓe o wi bi men naati l'islam min heɓali welo min weltaki wako min welti ko nde ñande ɓayi ɓe andi pellet sahabaɓe ɓe yiɗi Allah ɓe yiɗi nelaɗo Allah ɓe andi jaga ɓe wondoya e nelaɗo iran ɗum ɗo aray ko bushra ko welo félicitation kala yiɗɗo nelaɗo sallah ah sallam kala yiɗɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓen suɓuɓe yiɗa ɓayi nelaɗo maki ko ɓe yiɗuɗa ɓen ko ɓen wondoyta ñande dargal si tawi noon ko bandiji ɗi yiɗuɗa
star ɓe tawata haaju mum wo yeddugol Allah jemma e ñalorma ko ɓen yiɗuɗa woni ko joueur jo ballon woni ko musicien jo woni ko tournowo film woni ko bandi ni anda ɗo si tawi giggol ngol no ka ɓernde ma tawa sago ma on ɗon koye fiimu wowle tun koyo heɓ tun victoire koyo fi makko ɓante tun ka jooɗiɗa o ko fi on wowlete en man ahabba chey'an actara min dicrihi mo yiɗi hunde sago makko haray o wowla e fimede sowno o sowno andu ɗo awa haray si a tuubade Allah yaafima ko ange ɓen ɗon ɗo immo ɗoyta ñande dargal aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثره. يتي الله سبحانه وتعالى moƴƴereeji makko e neemaaji e teddungal e ɓuttu ko okkori en. Naam ɓuttu ko nisbi no ara e saa'iji goo tawa kulol no woodi ma cenɗe goo kulol no woodi kono ala wajhil umum so en eɓɓidiri hoore men e woɓɓe goo en tawa sinda ene sen darti kadi noon woɓɓe goo en innayi yo Allah ɓeydan en ɓuttu on en yettimo e ɗinemaji makko iɗen toromo yo duumin ɗi o ɓeyda ɗi o arti ken kadi jarnugol ɗi andita ɗi yettamo e hoore majji allahumma amin. haray musidɓe julɓe haqqeji nelaɗo ɗin jantike ko ɗoftagol mo hara yeddali mo few. Allahu on e nelaɗo makko on ɗoftagol ɓe ko ta a mutlaga o naawigol mi ɗoftotomo haa ɗo kono noon siko ɗo on hara mi wakkilaki kala luttuɗo ɓorde e nene e baaba haa e lanɗo haa e karamoko haa e esiraɓe haa e ɓurɗo teddude e ma ɗoftare nden ko muqayyad ko ɗoftare konde mari limite fannin ɗoftare on tigi nden naɓalima e yeddugol Allah e yeddugol nelaɗo hiɗa jaɓana mbiɗa ɗofti kono noon hare kono noon no toon kono Allah e nelaɗo kañum kono noon ala toon ko ya ɗoftoɓe fil manchati wal makrahi woni hiɗa weltori hiɗa softi ko intérêt wonanma toon wonde waɗugol ko Allah yamiri e kon laaɗo yamiri goo no arda tawa intérêt ma no nder toon tawa la welti wal makra ma hara wonde tawa no sattanma immagol hoore subaka salligo ma looto longar yaha juuloya ka juulirde wonde e niwre no maapi no aani no satti ittugol jawdi muɗum finance no satti kono ko ya ɗoftoɓe e ɗum fof idan ɗoftagol ɓe ngol ɗum koye haqqeji maɓɓe ɗin jeeya no jeeya haqqeji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ya yiɗu ko ɓe yiɗuno ko ɓe yiɗuno ɓen no jeeya ɓe yiɗuno ɓen ɓen gure makko nden sonnaɓe makko ɓen geɗalɓe makko ɓen ibrahima geɗal makko mbawo fatike o wulni gonde ɗi jaari ha sahabago ɓini nelaɗo onon kadi hay onon o wi hadi rahmatun ja'alaha llahu fi qulubi lmuminin ɗum ko yurmenede Allah waɗi ka ɓerɗe julɓe inna alqalba la yahzun wal ayna tadma wala naqulu illa ma yurdi rabbana o wi ɓernden no suni gite ɗen wullay kono hunduko wolta sina ko weltinta Allah wa inna li firaqika ya ibrahima la mahzunun ibrahim ko certain ko meɗen suni ida yiɗa emo yiɗuno ɓiɓɓe makko ɓe yiɗaɓe hemo yiɗi sonnajo makko ɓay o landama ene nelaɗo yimɓe ɓe fof ko hombo ɓurete welde o inni ko Aisha yalal ajab li chia wiɓe no yiɗi nelaɗo
mo nelaaɗo maaki ko o ɓurani mi ɓuri yiɗude ɓe inni kamɓe ko oɗo woni gaño maɓɓe ara noon. idan yiɗu aicha yiɗu sonnaɓe nelaaɗo ɓen ko ɓe yumma meɗen ka teddungal, ko ɓe yumma men ka harmugol, ko ɓe yumma men ka kohoyagal. yiɗa sahabaɓe nelaaɗo ɓen, ɓe sahabaɓe nelaaɗo dari ɓe yeeyi wonkiji mum e jawle muɗum, dari defandi nelaaɗo waɗi ko mari feere kon fof. lanmaki aboubacre o ko waɗanimi ko na jawdi makko ndi na wonki makko ki ala ko waɗana Allah. daruɗa ƴetta on noon gaño ɓaleejo angen laɗo on weldoye wallahi on weldata, wallahi on ñaawoya ñande dargal. sabu no enen e hoore meɗen giɗo maɗa ɗo ɓiye ton intime, giɗo ma hattuɗo si goɗɗo woni contre on, woni gaño on, a weltantako mo. aduwuka wa aduwu sadiqika aduwuka, habibuka wa habibu sadiqika habibuka. giɗo ma ko giɗo ma, giɗo ma kadi ko giɗo ma, gaño ma kadi ko giɗo ma. no gaño ma ko gaño ma, gaño giɗo ma on kadi ko gaño ma goy, giɗo gaño ma on kadi ko gaño ma goy. idan yiɗa ko laaɗo yiɗuno kon eɓe o yiɗuno ɓen yimɓe suudu makko ndu, sahabaɓe makko ɓen, julɓe ɓen fof laaɗo yiɗuno julɓe ɓen fof. no jaa e haqqeji makko daranoɗa ko o yangino fi mum kon, o addi o sinki o wakkili duuɓino gaytati mo gerdede fi muɗum ka diina o sunna. etoɗano ɗum an kadi no ɗum ɓeri ko marɗa feere kon fof yo ɗum tabutu, yo ɗum wuuru, yo ɗum saako, yo ɗum hewtu ka hewtali toon, ɓe famal ɗum ɓe yoɓe faamu. ɓeri wo ko marɗa feere ka jawdi ma, ka gandal ma, ka doole ma, ka relation ji maɗa, ka konguɗi maɗa, eɗenaga ko Allah hokkuma, darnuɗa ka diina, wakkiloɗa, fuɗɗoɗa hoore ma taw wona exemplaire, wona julɗo moƴƴiɗo, julɗo fewɗo, julɗo nunɗuɗo, julɗo hulowo Allah, wowlowo gonga, mo añana, mo fenata, mo waddata, mo jamfatako, mo ɓilata, mo hasatako. ɗum haɗa nodde yimɓe ɓe noon ɓe julɓe goye ɓeeno kelɗi few. julɓe hakkinoɓe no jeeya koɓe noddirno yimɓe ɓen jikkuji maɓɓe ɗin, comportement ji maɓɓe ɗin, peewal maɓɓe, nunɗal maɓɓe, moƴƴugol maɓɓe ngol, yimɓe yiɗum ɓeni heewi ko honno waɗi ɓe ni, ɓeni ko l'islam heewi ɗum ɗo min mi jaɓi. muññoɗa noon kala ko heɓuma e nder ɗum. sa noddande ka diina ɗo a hawranda e sattendeji goo, ɓay iblisa kadi no hakkude meɗen ga himo jogii koneeli ka yimɓe, shayatinul insi wal jinni yuhi baduhum ila badi zukrufal qawli gurura. ɓe wallodiren, mo jogii militaire ɓe, mo jogii police, mo jogii antigang, imo jogii gendarme, ko haɓa en, mo jokki, mo wakkili. ɓen ɓe yiɗata moƴƴo, ɓe yiɗata julɗo, kono wakkiloɗa muññoɗa ɗum haa to man Allah ñaawi ko o muuyi kon. no jeeya e haqqeji laaɗo sallllahu alih wa sallam wonde hoore men juulugol e makko, kala ka inde makko wola inna sallllahu alayhi wa sallam, ma an tun joɗɗa allahuma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. jokka ɗum ɗo laaɗo makki mon salla alayya marratan sallllahu alayhi biha ashar. mo juuli ande wotere Allah juulay e makko laabi sappo. o wi ragima anfu, perdi, suƴƴitike, rukama tiinde mum e kinal muɗum. o wi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, mo inde an wowla nani tawi o juulali an, oyno noon ko honɗum waɗi. idan ɗiɗo jeeya haqqeji makko ɗi wonde e hoore meɗen. juulugol e makko ngol wona yen fefindo ɗaɓɓanen ɗum adaduji ma waɓutuji ma ko ni jooɗorte, ko ni fewtirte, ko ni huccirte. kawonɗa o si tawi yaka oto embouteillage nanguima, janto inde Allah juula en laɗo sallah sallam, fewdo waktul farag ko a yeeyowo fen ɗon kiliyani ala, profite fen ɗon jantoɗa inde Allah juula en laɗo sallah sallam, tawa ɗo adadu, tawaɗan ɗum waktu haray ko ɗum ɗon
ɓeyda noon wonno ñande juma julugol makko lalumaki hadis mo hewti darajatul hasan on akthiru as-salata alayya yawm al-juma ɗuɗɗine julugol e hoore an julugol e an ñande juma ɗum ɗo yo taw hara kadi ko mettanelaaɗo kon kono laaɗo añuno kon kono laaɗo tongi kon ko tawata si o nanima o yii o tikkay yo taw an kadi si ɗum a yii ɗum hare a tikkay hara mettete si woni julɗo tawi hay o yii ko mettata Allah e nulaaɗo no waɗe hay so wata ittugol kono taw o monata ka ɓernde makko ɗum jowata ɓernde makko hay fus no wawi tun hay hunde a sikkay goɗɗum waɗani e oɗo ara e limanu makko on ɗoytike yo wattañira yo dartu en torki Allah subahana taala Allah waɗu en julɓe moƴƴuɓe waɗa en yiɗuɓe Allah e nelaɗo yiɗuɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof añuɓe iblisa e koneli mum e kala bonɗo tawa en añirani goɗɗo fii ko ni o wayi ka mbaadi makko ma ko ngal ɗengal ɗo o wowlata ma ko nokku kaari o iwri ma ko okkuler ɗo o jogii tawa ko actu makko on konngudi makko no e kuuɗe makko ɗen ko ɗum watta ha yiɗemo ma watta ha a ñemmo Allah waɗa e moƴƴuɓe waɗa e naata e ɓe aljanna torki Allah toriɓe du'aji ɓen fof ɗo woodi adduɓe sadakaji no faala du'aji kamɓe andi ko miiji ko moƴƴi enen e annda kono Allah e maɓɓe no andi yo Allah okkoroɓe koɓe miiji ko moƴƴi kon fof yo huntanɓe haajuji maɓɓe ɗin fof yo ittan en enen e maɓɓe fof andeji ɗin yo Allah huyañan en arsikaji ɗin yo Allah ɓeydan en peewal ngal yo Allah ɓeydan en kulol Allah yo Allah ɓeydan en yaajede yo Allah ɓeydan en ɓuttu Allah ɓeydan en newede Allah waɗu barki e meɗen waɗa barki e ko zurriɗen kon fof waɗa barki ko wonɗen e faggitade kon Allah dandu en waggol bakkatuji ɗi yafatake torki Allah ta Allah tikkan en torki Allah yo Allah dandu en tikkere makko nden Allah dandu en tikkere makko nden Allah dandu en yeddugol mo bakkatuji ɗi o yafata ko en tawa ko yo lettir en saabu ɗin ɗon en torki Allah subahana taala yo Allah artuko en lamɓe nunɗuɓe fewɓe moƴƴuɓe e ndi leydi ɗo en torki Allah Allah waɗa giggol e yurmede hakkude ɓiɓɓe ndi leydi ɗo Allah waɗa giggol e yurmede hakkude ɓiɓɓe umma ɓen fof mofte ɗen fof kala julɗo ka aani yo Allah itta mo anne nden kala ka wona e toñede yo Allah itta mo toñede julɓe wonaɓe e toñede e nokkuuli ko naneten toon yo Allah ittanɓe toñede yo Allah o solnanɓe torki Allah enen en wawata julɓe ɓen no loyi hande ɓe gaynata kono Allah kanko o lo'a kanko himo gayna en torki Allah yo Allah ittanɓe ande nden yo Allah yaafo faatiɓe maɓɓe ɓen yo Allah o ndikki mbarminaɓe e maɓɓe ɓen Allah okkolɓe polgal yaccingal Allah hollu en tikkere makko nden e lette makko nden e hoore ayɓe makko ɓen kala kaɓe woni اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انت الغني ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الحق اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا كفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا أو تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عليه أن يبتي الله سبحانه وتعالى أن تؤمن كنيرا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتنك كما رمي بن عليه يبتي الله تعالى فتحا من اليهود والأبيض وإليم والمعبد تودي للمعبد إليه خطباجي إليه محاضراجي وندي ودي وإنما جاب وندي لأن دوم من نعمة ودوم مدن واسكا يقول تقول يمر وجري واسكا تقول هذا وجري عليه أوكي من تاجي سيرة أيضا كان يقول دوني هذا يوم كذا يوم ودي الله أمور مكيا عليه لأن جوجيرو في سؤال يسلي يوم قدرنا نوالي هاوني أشهد أن محمد رسول الله من أنا يقول إن لهم صلى الله عليه وسلم طيب أنني سيدين دنيلادو ولا أنت جولو إنلادو على كرمكو مدام بين فنسي تناي كونسير أسبوعون هاناوي هيدلون استاي توقنغو أنني كذي كادر ندي ميردو بجانتي كإن دنيلادو كندر جولة donc ron kadi haray si tawi en juula e nelaaɗo hiɗen ka julde e ko honno on acci hakke assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hay no wi'ude noon ko hutuba wonde juulgol Naaru sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko sunnaji ɗenɗi jeeya
kettini e nokkeeli goo kono ka darnugol si sallijo inni ashhadu anna muhammadan rasulullahi wona yawi sallllahu alayhi wa sallam an kadi ko yawi ashhadu anna muhammadan rasulullahi sabu hadith muawiya ibn abi sufyan mo filli o kadi sellu sikku ka sahih bukhari woni e jiti ko sahih bukhari kono hadith sellu ɗo ima ka sahih bukhari sahih muslim o wi fa ida sami'tumu nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin o kama wardi arma kisi on nani noddinandu onon kadi wowle sifa ko noddinowo on woni e wowlude ko oɗo waddi ko am hadisi goɗɗo go ari an yustabdala alhay'alatayn bilhawqalatayn ka hayya ala salah hayya ala alfalah on tigi lontina ɗon la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah hay'alatayn hayya ala salah hayya ala alfalah hawqalatayn la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah kono ɗon han ɗon naawi mo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo hadisaji arɗi fi ɗum ɗo ɗi selli yimɓe fii kala maliki an gonɓe kamɓe ɓe yii wonɓe ko on tigi joggata ko haa ka shahadaji ɗi gasi ɗo ara yeeso toon naawi on tigi jokkuto almami on kono ko woni sellude ko koko jumhur e wi ko e ma maliki jogii filla e goɗɗo bo tawtuɗo jumhur o wonde on tigi wowla haa e noddinan ɗum ɗo gasa ko heedi ɗon si tawi a nani inde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wowle tawa hiɗa e juulude imma ko alma noon janngoy ka e nder ko janggata ko aya ka inde laaɗo wowli muhammadun rasulullah wama muhammadun illa rasulullah yalli a juula e nelaaɗo ma hiɗa juulude nana goɗɗo on to la ilaha illallah muhammadu rasulullah ma qala rasulullahi hiɗa e nder julde ma yalle e juula e nelaaɗo ko selli ko ma ko ɓuri sellude koye gonguɗi kala ko goɓɓe wonde naaya e julɗo e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam heddi si a salminoyi no moƴƴi ka juula e nelaaɗo ɓaawo a salmingol kono kadi julde ɗon lamnaki inna lissalati shugla aw inna fi salati la shugla julde nden no mari golle fewno o fewɗo ka wonɗa position ka wonɗa e julde nden wono woodi ko hanɗa wolde ma ko hanɗa wadde idan la yasunu fiha shay'un bi kalami nas kasata inde julde nden a yewde e haalaji yimɓe ɓe ɗo garay naaya juulu e nelaaɗo fewɗo ka wonɗa e juulde ɗon kono sa salmini ɗo moƴƴi ka juula e nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam walla lamɗo ɗo fi hokkutuma ɗo mako ɗon ɗo e ɗiɗale makko yiingo ɗo wano ɓe filmoɓe e dewe maɓɓe ɗen fof woni koko hajju woni koko umura woni koko naafilo ɓe filmi to ma ɓe yamira yoɓe filme ɓe publia ɗum facebook ma ɗum e téléma toujours ko filmugol ɗo woɓɓe kañum kadi filmay fure on ko juulete ɗon filma fure on ko surnete ɗon woɓɓe filma maayoɓe goɗɗum islam o wi fi ɗum ɗo alaykum salam wa barakatu ɓeɗo ko lamɗi ko ɓay joni e woni fi yiigo wonde yiigo ko sikkutoso ko ɗaɗo maki ko ɓuri e hulande ko fof ko sikkutoso ko o ɓuri e hulande ko waɗi yimɓe hande no yawiti ɓe waɗay ani ha mboɗi ɗum ɗo gari ko honɗum joni noon o wi ɗo wonɗum wiwde ma l'islam wi e yimɓe ɓe tawata sino waɗde dewe ɓe filmi toto ɓe bugo ka facebook ɓe walla yimɓe ɓe sa joni sottiri e hajju simo wangade o tiira bugo ka facebook ka suudu ka banuwar wadde no ɓawo tiironi heeɗara yimɓe ka suudu ka yiyat suudu ka banude ɓawo maɓɓe ɗo sino yaade safa mara o tiira si yawoyi arafa yawoya kawre ɓendu tiira sifo anu siko omura men ma sino juulde ma sifa ɗum wadde dewe filmi to holla yimɓe ɓe ɗo anni ko wiyete yiigo ko wela fi ñaawugol
no wawi ara ko feeñi ko an ko famata kon ko yiingo waɗiri tawana yiingo so yiingo ka ɓernde wonta on tigi wiya mi waɗɗum ɗo fiyo yimɓe ɓen yo mantan fiyo yimɓe ɓen yo anndu fiyo yimɓe ɓen yo jooɗu fiɓa ɗum ka ɓernde makko ɗo ara woni yiingo no wawi o waɗira ɗum ɗon fiyo yimɓe ɓen yoɓe anndu ko honno ngal dewal waɗirte ma ɓe anndu ko honto position honto wonɗa siyota ɓe ɗaɓɓiro e nokku goo tawa heɗa nokku goo mi wana annuyeji no wawi seedude no wawi golle ɗen fof tawa ko feeñi kon golle ɗen ko yeeso yimɓe waɗa ko ɗum waɗi haɗi selluɗo wonde ɓe landi nelaɗo ɓe andaɗo wuuli fi yiingo ɓurɗini moƴƴi ɓeyni a joni noon si neɗɗo waɗi ko moƴƴi al insan yamal amal al khayr fayamdahu nnasu alayhi أذلك يكون رياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك عاجل بشرى المؤمن بوي نحن وقت كل موجه وفين يبقى بيئة بجارنا بمنطقة ما يدين كل موجه ده والده سبب من إنه نلا رونو كان يقول يقولي أنا ما كيو رونو كوكو الله يكينا تجولو ويلو يعني si yimɓe ɓe woni seedeɓe Allah ɓen ka hoore leydi dow si yimɓe ɓen seedi tigi wonde gaari ko moƴƴo o wuuri o maayi o ɗum ɗum aray kon tama ka Allah to ko neɗɗo moƴƴo si fof wi kadi ko neɗɗo bonɗo awa aray ko ɗum woni toon kadi de joni noon si tawi on tigi o jarnama o mantama e nden golle moƴƴe ɗe o waɗi ko welo joddi moƴƴirinde o Allah ɓuccani mo seeɗa e ko warani mo laakara fof ko warani mo ɗo ɗum waɗi tawi ñaawo kala golle feeñi ɗe yaltude wonde aray on tigi waɗi yeeso yimɓe ɓen wonde ɗum ɗo ko yiingo wonde on tigi waɗa o yaltintinna hara mo jogii fandare moƴƴere ɗo si tawi joni e nangiɗo projet mo milliard uji buy koye jonidi juuɗe si goɗɗo wiɗo joni awa Haji Boubacar Ndiare ɗo mi maka ɗum awa min e ala siganno 500 millions fi ko fuɗɗore fi encourage ko yimɓe fi yo yimɓe men ay ɗo joni aray ha yedde soɓɓe ɗum hande kadi ɓe ene ko hanami ko 5 millions ɓe koɗo ko haji waɗa 15 millions nani ɗum ɗo wiyata ko yiingo in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukfuha wa tu'tuha fuqara fa khayru lakum dagala eno waagi kono no hulɓini ha ɓen ko mi yiyata kon ka hajju ɗo no makini mi a on tigi annda koni annuyeede yimɓe ɓe kono weeɓutugol ngol bugo awa ɗo awa hara meɗen ɗo ko kaari awa hara ɗo konde ɓene waɗanden du'aji ga ɗo awa ɗo hara no hulɓini ha ma banto ɓe taw hara yiingol e ɓen mum amma yoni wano filmugol ɓi yimɓe naɓa ka Facebook tawa ɓe faandi ɗo ko fiyo yimɓe ɓen heɓu tesa kuye joni so tawi filmugol fure o ko fi waaja go on ti waɗa konngulde ɗum ha awa yo yimɓe ɓen wattayila ndaarede ko kaari waali ɗo o lamɗo ma o karamokojo ma ko jon jawdi hino ka waali ɗo awa anden ɗo en fof ɓen hewtay ɗo so tawi ko wona sifa ɗum haray wona ella kono wanko tum publia amin in hay fure maɓɓe mi tirno mi bugi a darano ka compte an a darano ka ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum haray wona ko hani kadi ko fandare nde darete ko honno won tigi ko waɗi ɗum ɗo mo meɓitani yimɓe ɓen ko honno mo anndi wonno woni objectif makko ko ɗon hollata wonde ko yiingo ma wona yiingo haray ko ɗum ɗon woni ko nandi kono neɗɗo weɗɗo wattane laborade moƴƴu golleji makko ɗi ko suuɗani ko gasde suuɗade ko fof wa barakallah fi assalamu aleykum faɗede haaɓe jonni oɓe jonni o ko woɓɓe ko heɓi ɗo jilɓaye ko sonnajo okkitira woni ha o jibinani gorko on jiwo gorko on tengi mo o ƴetti tengi on o halfini jaaje makko kañum gorko on halfini jaaje makko tengi on tengi sonda makko woni no ha
sonnajo ƴamta tenge mum nge ha kañum gorko on feƴƴini o hettali tenge o sonnajo on arti ka maɓɓe woni o tippata toon tan ko hetta tenge makko joni noon gorko on feƴƴini joni ko honno pappiraɓe wi ko honno ɗum guerdete ngel kelanɗal ngal ɗo ko gorko jombi sonnajo waɗanimo tenge tenge o ƴetti kanko gorko o tenge sonnajo makko ko jonni jaaja makko jaaja makko makko kanko gorko wonde sonna makko ha sonna makko jimen o robo jiw kono sonnajo o ƴanti tenge o haaronti hettali ha modi makko maayi o hettali tenge o joni noon o yimɓe ke o yehi ka mawɓe makko ɓe goyde o tippata tele ka modi makko woniri to ka goro modi makko ka yimɓe modi makko ɓen fanni o hettali tenge o haala on no watte o on tenge si andama ko jelu ko yo itte e jawdi mayɗo o ɓe on ɗon tenge sonnajo o jonne ko haqqe makko yo hettu tenge makko o ɓayno o hettade juuɗe modi makko modi makko wuuri o yo itte e jawdi modi makko ɗin embere ɗum ɗon o jonne si heɓaki goɗɗo goo yoɓuɗo sina ɗum si tawi modi makko acca jawdi ma siɓɓe ɓe ɓe jaɓali ittude ɗon laare goɗɗo ko giɗo makko ko siɗɗo makko woɗɗitiɗo ko ɓattiɗo e yoɓano o ñamando ko e hoore makko dow woni sina ɗum ko ka baraji makko ittoyde ñandiral ngal sonnajo makko o jonne sina hara o moññino aɗa o mayde kanko sonnajo so moññike no ara gasi ko ibra donc aymo wawi wurɗo no wawi moññade mayɗo haqqeji jawdi waɗa ibra ina no moññanike mo alay ko ɗum ɗon woni toon o billahi tawfiq komin lammat ɗo landa wono fewndo ni ka rendingol ka juulirde nokkeli goo so ɓe noddini fi futuro on juulama kadi ɓe immoto kadi ɓe noddina kadi fi gueƴe ɗe hara ɓe rendine won ɓeɗo ko landi ko ka rendigol hakkude futuro e gueƴe e juulirde goo ɓe noddinanayi futuro o ɓe towna ka micro so ɓe juuli futuro ɓe gayni salli jogui mo noddinira doyi ka nder juulirde toon darna ɓe juula gueɗe ɗe ɗum ɗo amata ɓe Malik ko ɗum ɗo woni kamɓe ko ɗum liɓe yi wonde julɗe ɗe jino ɗe noddinante julde fewride nden nden ɗon towne noddinan ɗum nde e wonande ɓannitede nden ɗon noddinan ɗum jontine ɗon ɗo ka defte maɓɓe no windi ha hewtoyi deftugoɓe towde ɗe naani tum ɓe waɗiri kono ɓe mbiyanali ɓe daɗi mbiyanali ɓe daɗi al Ibnu Qassar imo ɗaɓɓitana ɓe mo jeeya e malikankoɓe karanko malikankoɓe ooyuɓe Bagdad mo wonno eɓe jogii defte no oyul adilla fayda ɗe defte jantitoɗe khilaf wono Mughni Ibnu Qudama e goɗɗe goo ɓurɓe ɗon deɓe ko ɗon ɓeɗe joogude karankoji kumman ɗum wonnaɗo malikankojo ɓurɗo ka tele kano raabe e malikankoɓe jamat masala addaɗo o etoto o ɗaɓɓita dañi funnange e hirnange si o heɓanaali goɗɗo dañi ka madhabi Malik masala ala masala ɗo sikkara e mari dañi almuhim ɗum ɗum min mi yaali gari muɗum sunna on ko mi anndi ko nera sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓaawo hawti hakkude fana e alansara o arafa o noddinaɗo wuutu darnaali ɗiɗi ɓaawo hawti hakkude futuro e geɗe ka Muzdalifa hadis jaabir on ardi noon o yanino yo noddinana futuro on darna futuro on juula darna noon kadi fi geɗre geɗe e juula waɗa mi sabbi baynawma o nafaade hakkude majji kono ko noddinaɗo wuutu ɗum ɗo ɓuri sellude kadi noddinaɗo ko on noddinaɗo firi ko ɓangingol wonde waktu o naati si geɗe noddinama fewɗo wiyama waktu majjom naati waktu majjom waktu geɗe naatani na gonga e kadi noddinaɗo ko ewnagol woɗɗitiɗo joni noon noddeteɓe fof no kadi e juulirde nodda honko kadi sina joni woɓɓe koye artawta en ko enen wonɓe ɗon men yen rendi ka sama kam fi kala konnguɗi ɗi jante ko ɗi dalla konnguɗi moƴƴuɗi ɗon noon min mi yaali ɗum yo waɗa fewndo ɗon ko billahi tawfiq
jogi tawi on ɗon o arti tago o arti o sertu on joni ɗum mana ɓawa laabi tati o timmi ɗon sertoyi on o arti e goto makko wotetma ko laabi tati si on ɗon kadi seeritima laabi humɗi dewgal joni o arti ka arno o serama laabi tati goɗɗo ko joni bo yimo on ɗon sertima ko arti ka gorko arno on gorko ɗo kadi seeritima ay ɓeɗo ko landi ko gorko wono yedde so piire misal o accita ɓeygu makko laabi tati o anndi on ɗon debbo ɗaganta ɗum ɗo goɗɗo go jombuɗen allah walla hono goɗɗo jomboyam ɓe wonda seeɗa kono ono gaddanandi wondatako accita o eddino ha ebde timma kanko gorko arno woyno heewi min mbiɗo wawi wondude mo ha joni joni minin siki o yaha o ƴamitamo naawi o artay tum o ƴamutumo o okke o waɗa teŋe seede ɓe waɗe dewgal ngal du'e so arti ɗon ko laabi jeel o mari haqqe kadi accitugol mum o mari kadi fay laabi tati mise compteur on accino zéro o wawi accitugol mo ɗon o artira o accita o artira so accita noon tan mo ɗo gaɗara yeehi honto murandu woni ko ɓattiɗo ko accitamo joni accitande wootere o wona ɗon ha edda timma ara o artirade ɗum goɗɗo jombam o wondamo seeɗa tawa wondata ko inani acciti o accitamo debbo ɓeddino eddam timma oya gorko arno accitanomo gotal yamitamo teŋita artiramo kadi ngala ngal o accitomo arano o arti ngal nottiɗo o artida e maggal ka ɓay oɗa gorko lombike ɗum no montike joni comptere wonti zéro imo jogui fay accitugo laabi tati on masa noon yeddodira ɓurɓe ɗo ɗeɓe nowi o artida e maggal hay si gorko lombike o anda kan si gorko lombaki o accitimo accitande aranere o artiranimo ha edda on timmi ɗo koyo ƴamudu o ƴamiti kono gorko jombaki mo tan o ƴamiti allah walli mo kanko tigi o ƴamiti mo artirimo ɗon kam no fottana no fellita nden accitande o accitonomo nden no conta ɗon contena no marki ɗon ey so accitoyemo ɗon ko ɗimmal wonata so accitoyemo ɗon ko tanma ko si gorko lombike ko ɗon woni ko jiɓa kon wa billahi tawfiq ɗon noon fana o ngeewi ara e ko landal gotal ɗo eɗiɗe ɗo ayto sojo ƴettata assalamu aleykum waaleykum salam gaɗo mi nani e maako mon fi sirku toso koye njano mana mi ay woɓɓe goo so tawi yitere maɓɓe riɓi ɓenna wano siko ñamere nden ɓenna malheur heɓaylan ko nanere nden ɓe siko ñamere nden ɓenna bonheur heɓaylan siko nanere nden mana ɓenna malheur heɓayɓe ma ɗum yaltugol ka suudu mum inna a simi fotti e oɗo exemple simi fotti e sonnajo wonanaylan bonheur ma simi fotti e duyiɗo wonanaylan malheur ma simi yalti tum mi fegike ka ɓaawa courant wonanaylan malheur mana ko honno ɗum ɗo simi bi tawno tawa circuji ɗum ɓeɗo ko landi ɓay woni fi sikku tosoko o addi ɗo mbadiji tawsi ɗin koye sikku tawa tosoko kana sikku tosoko tawa joni woɓɓe noon si yitere mo ñaare nde riɓi arani moƴƴani o heɓay ko moƴƴi siko nande nden riɓi o heɓay jarrabuye ɓe katino woɓɓe no ina joni si feggiki ka ñamal weloyen si feggiki ka nanan awa ɗo weloy tan ma si fokkiti yaade si fotti e debbo danejo alhamdulillah ɗo lawol ngol moƴƴa fewi debbo danejo fokke mum si fotti e ɓanejo kir ma gorko kanaro kade fotte mum ko ɗum ko wiyete attachahum ko katinagol ɗum ɗo koye sirkuji to sokkiɗin jeeya woɓɓe katinoray hay kulle ɗe si fotti e gooki ino gooki na arsike ko kulaji ɗi wondi e arsike ma si tawi ko laawol ngol cuɗa e inna ɗon ɗon ko kata na tigi taƴitugol few ko siko silsila ko ɗum wondi e arsike ɗum ɗo fof na ɗum ɗo fof alda e arsike alda e kata ko ɗum ɗo o tatayu gila neeɓi noon ɗum no ɓe waɗayno ɗum ko aadatu jahiliya si ɓe fokkitino laawol
wonde gonɗo ɓe ndaariray noon kamɓe kadi ɓe ari ɓe tawi colli no jooɗi sondu no jooɗi ɓe woni hey si ndu wiino ndu yaari ka ñaamo ɓe na laawol ngol no moƴƴi si ndu wiini ndu yaari ka nano ɗo moƴƴa inchallah ɗum ɗo dagaki ko shirku to soko noon e aray ko yottimo o bombino ɗum ko yo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah o yaafamo wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah